Hey, oh yeah, te fia fatalo fat fo nei tu la le oli ia le wo mai le tanto a programa nei o le sai malo. Ia I nei la vai le mau na le tanto fast foi. Ia mal le tanto fala ai ni na sila mai ia le Ruth Polynesian food. Ko ka ma nei so ola vai le es mau. Misalo le tres la vai tasi lua president vote. Ia uma ia tatu o nanga ni ia tatu halo foi se tatu tino samo temini lutu punta ia ni e matua stofi nei ia fai loa tatu tino samo ma ni o le sala malonga tau mafa tono tatu falenga nei o le Ruth Polynesian le falenga o tau mafa sa mo lava tele o lo tonu o le ora tu foi tonu ele o foi ele sunga fa falenga ya Isara ia o le o tau nu uma I le tatu po kalame nei o sa I malo la mesi lava ta ia halo foi o tatu tunu o sa I malo ia tunu ese ia le fai la tu pisinisi ia o ni a wingo ni pisinisi ma fuanga o le fi au auna lava le tatu tunu ia hala le I tau mafa wa po le ale pa la lava le tele o le aso ma isi mea ia ai o le tau mafa lava e tatu te I lava ia ia o finga tafu tatu kuka ne vai taimi ia ai ma nei lava le suma ia au tatu foi ai fa le kuka nei o suma I tau mafa I vainga le professor no tau kuka ia nei tatu au kuka le Ruth Polynesian food ia nei I Otara temli me ko ko pole tu me tu tu me ia lea taunu mai tonu o le tātou whalainga e pe ona whailoa atu I whafo ia o le la ngai mai tonu ia e whaatano le sunga fo le e whawhianginga ia Isara Heperona ia e pe ona iai le pule le o le tātou whalainga nei o le sunga fo le whawhianginga ia ai o temine ia le la watu lava noa e whaatalofa atu e sunga le whawhianginga ia ma tātou whaatino e loa tātou whaatanonga po lea fo I se mafua anga lava ua o ia nau e lava e whaatino ne au nanga o le whalainga ia watau whonga tau mafa si o tatu whatala whatu lau sunga Isara mahalo lava soi fua lau sunga ia lea lava lau sunga nei tai ala tai au ia ona o le ta whaatanoanga foi ia e whamarurua tu foi u whalave mai ia au pisi lava lau sunga ia I le tele foi o whaatino ino na au nanga ai mahalo lava soi fua whatala whatu lau sunga ia Matala watu fo I lau talenga mno fo bistangango fo lau ilo fo ilo swafa I iau talengi ma upisinisi fo ia tai lau te whaatalo whatu fo I le pa ia maulungo se tate utunu fai fo I ona maua maile nei whaatalitali noanga ia o fo alofa tele atu pa ia maulungo se tate utunu ia na o na stofi Tua ele ngate lea se o tātou watu no utamam tina mātua tupu mai o le atunu utamali mwhai la uma whale tō matausi ia whapena fo I se o tātou watu no umisa noa ia leni nea sa fau malo se I fua ele whatarenga mano malo se fua lau sunga whawhenga ia ale mai tau mai Samoa ia e le wawai mai foi ia le whatino atu foi o la onanga ia whalainga lea wa o te tonu ia po fea lave o Samoa ma tangata foi ne lau lang o tau mafa e pe fai ua o tau mafa ali o tae ao uli e fiafi ia e masalo ua o tulanga ne pe ona ia fala inga nei ua o ai atu iai pe o tau mafa Samoa le tele le tato fala inga ia wa fai fusinga koma ngimi o KFC maisi McDonald's maisi fala inga isi atunu ma nei ia lava ia tau mafa ia Samoa ia mo se tatu tu me se lava ia tu asin sina se tatu tu no sunga no fenga inga o va vai me fa io o le kale si le alvio si o fai no sino ola tupu o te tonu a mai mo fi o si fa tau I o ki lani a toa a me se foi pe amalanga me vini toni e tau mafa I lo fa inga o salo le so tu langa e hola fa inga pe a lango mai tatu vi o si ya vini ngalo mal dia Rasa la malango mai tatu kalesia ia alvio si foi I tau tu ala sunga fa fenga
Ia, o inei ai I Otara. Ia, whaftai fo I lango mai o tangata o le Kalesia. Nāri. Ia ai, o te whaftai na ua o whaia fo nei business. Ia, o le to tele lava o tātou tangata. O alala I nei Otara. Ia mara o ngare whiwa iso e ki whae ai mo o te whaftai e so tangata lava e le na o tangata o le Kalesia Maria. o so se tangata lava o le community nei ia o la tonga Ia, Maria o Maoli ia o tangata umana o le e lango ina fo ia lo tong whai Halo. ai fo kai me e alo e fo kakalo Ame siale o mai foi lele ia pe foi lele mai nga o ka sami fua. Pe ko fa kele ko foi me ai. o kai lo e fo ia lango fo ia ngai o ngai pe fa le ako kamanga. Kamanga le pi fa le ka o kele le vai ka ia mai kamanga le kule ia. Ava ka ia kere tu la ka na ia o kamanga ese tau mafa foi lele kele fa ka. Ia ole o isi afiafi. Ia I mana va mai nei tangata foi e o mai o le ini le isi taimi ko I kuka isi tau. Ia mari. Ia fe mai lava nei. Ia o te whaftai e lava au ia le lango mai le tātou community. Ia so tangata lava. Ia ngata ia foi o tangata lotu. Ia whaftai lava me tangata lotu māmon. Ia nai tangata so se I Kalesia lava. Maro. Kalesia ale maola le Kalesia le foi le la lotu lotu foi le o hale o le mo le Kalesia e o mai nei tangata mata mai le o mai la ko fatau le support mai foi e tia ma mai fi la tu tala fa tai foi ono le o nanga e fi foi la tu e mato me ai tau fai la vale e tu lei la vale o nanga I se tu nanga e family na le foto ma fo la tu Malo sa no o le se fisili le fisili te e ai tu langa foi le o le keita o ia la unanga na le sunga ma le fale tua fo ia ma le ainga no falo ese si au nanga na ese me falainga keita foi le mo fa piponga fa nau tu langa pena ia lau talinga mano le o tau sanga le am tau sanga le sa ta tala ina ile ma tu keita mato catering I nei au kila. O telefone mato ngaluenga ua na fatino. Halo. E mato te amata mai lava I luas futangata. Ia nga I le 5 se lau tangata. Halo. Ia o ana foi le sa fai atu I fo ila u ngaluenga I le mau atu lava I nei ai Otara. Ia e fai na mato o na fole fai ku me ai ia ma kilipa I ai. Ia o fifia lava fo ile ia nei tangata fo I le o nanga o whawhai mo fia fo I mo lato na o le tāpena la mo le whaamoi mo ia o le meta o mawhai ia whai ana whaanga I oi mātu nei ia o mai le amatanga I le aso na tala ina I le tātou keita ia na o paai la ia I le fifia o nei tangata ia ma le tau pati me fo tātou tinu e lamula mo ina nei au o nanga ia ale tātou whare ainga wala vale whamatau na whole tu ia ma le whaamari e ina fo I o vaenga uma o mea o mana o mia I tutonu tātou ainga I teine tutuku wa ia whaala lave ia me se fo whaapoiponga o maliu as whanau ia o talanga teu ia o as whanau fo ia la iti wale tele as whanau mano ia kai nusu kanga kai me se la vau ngali fo I fitoa amata e o mai talo mai mana o ai faia na o la umsi ala tama ai tangata la ainga ia ngali lusu wa plate ia matu te faia la ia fia la la tu malo so no lo sunga fa nga alo vai atu o le tele lo po ai po lo taleni na ele ngata lo sunga la ona le tua ia wa foi le
le taleni foi o la ngino la fionga le tua mo nganga a le vai atu ya o ela no fai fala inga ale se si lava yo no lo il taleni no le kuka alo sunga ni il taleni no kuka po le fale tua ya po se si foi o walo le fati no me mo kuka ino tau mafai le du mo le tato le display mo du mo le tato bomba o le tato fale inga ya mai lona amateina o ula o te kuka o ma dia ia o mafoi ona fa tula fu ina i laisene ia ma certificate o le kuka ma dia ma e mo ia pele le ala kuka ai le sa fa spepa ia le pasia i sila kuka ia o ona faia o ai fa spepa nai we ai foi lá o kuka i nei ia o ma ora no to ai o ia la foi ngal venga o sai foi la foi ngal venga ai so so ia la o ia la foi ngal venga la to te kuka ina me ai o foi ona la isi nei la to le kuka ina tau ma fa tau freina malo ia masalu malam mo le tatu tinu ia e tulang le ia pe ona e fai lo ai ola se va quella va le sile wa sile mai e fie lo le address ma me tu le tato fa inga o le asa o telefoni ia po a fungi si me fo email la sunga email mai ai moni la to puki la ia mo le catering ai se fai sa no mai apo se fa tala fa ngofi e fa matala i tato tunu o me sa ne o kilani ni si me se fo yo anga malanga mai fafu sa mo wa lo maka ko kala tato ia mo beni tone ka skeki ia o po fe tu ai le tato fala inga ni fa mo le se fa tala fa ngofi lo sunga fa fengai o le tato o nanga o nei Otara je fa mai na le tresle i le lua tasilua Preston Road ya maria o le fale nei e tresa ngai o istamaki ai o le fale la e fa sanga ngai tu ai Preston ya maria ia o te fa ngai na foi la le ia li si fale o si la tu ia mano le fale le o tu atu o te ai lunga fa fa to le lua tasilua na te fa ngai na la lua tasilua Preston Road nga e afe mai ai la lo mo li le lua tasilua e si la sa o mai ai le fale nga le fa sanga tu le Ruth's Polynesian Food Limited i nei i Otara o le telefon o le olo tasi ofa lima iwa tasi iwa so se mana onga lava e te mana o mia ia le au langa le catering ia wala au melu numero na o le olo tasi ofa lima iwa tasi iwa ia o le alava se mea o e mana o mia ia ile le au langa ale fale engel nei ia wala anu mai ia na ia mai e te su mai fo faisita fa tala noanga ia o le ala mana o mana ia ona fai leo na fa tau nu ia lo fa moi ia so mana o fo ia se mea e ma fo ia malo le wa tu le ngole wa to e famna tu me tatu sin muli le o Ruth's Polynesian food o le ale mafaanga o fai ngoa i le ngole Ruth fa muli la sunga o Ruth's o le ngole o le mata mateki ya ma ia na ma tal no fo ia ma mana o e fai ngoa ia ia le fale ainga ia o le ala na o fai ngoa ia Ruth's le tatu fale ainga la fale ainga mano ya ma le tatu si o ake me tala tatu fale ainga la sunga fa fenga o ake me tala i o aso ke me tapuni ai ia mo le silafia le tatu o tunu o e tala valu tai au ile aso lulu ile Australia o ia aso lua ile Australia e tapuni di sepulu po tatu papakiu e amata tu ile fiafi e tau di sepulu po asto na ia tala valu tai au tapuni ile fa ile fiafi ya la vai tau foi so o lava ia male tatu no fanga fo vatino il tatu mo lotu le tatu kale si avi ola ai foi inisi me se atu te la tu le nei o tau su ese me lotu ai yo lo ye foi la o nanga na la sunga ide
wale o langa fale nganga ia au tafa ile tato falsa ia e mai ia foi do mai i pa foi o tau sa ile se melo no tu ai mo ila asa so no le tulang ia mo ila la uftelenga mano ava pe tau se me ke lo ia o fale ingalia eso so o amali malo falsa maria ia mana ia ho ile man ia tati saua tati faingaga ia mo kakalo i ole e matala afa pe fo yo kausu se me ke kakalo ia le makala le falsale o fea ke lo poi alo mo vai tome to le fa se ta wa tasi na va enga la ftelenga mo si telo na ta o fu ta o la le o sina 2 minuti pe 5 minuti to ia ma ta wa o ia la vai so ni me uma malo lela tao le mo ta fatona le ka lo pu eta ta ma fa ia lela fa lo at fo o lo mo tunu ta fa inga ia to ia o le wa tatu ma fa le wa ringo tatu fa inga ni tao ia o le wil tatu pankeke ia o le fa talo ia fa fa ia ole CCPT papakiu ia mamo papakiu ole drumstick papakiu papakiu ia maltatu wi falai ole tatu xiaomingi ole mauken ole falakapisi ole kali ole sapsui ia male kalkal solo mai lo tatu i precise ole le fo ia ka ko woka ni mata la ile le pokale ya ole chula o ya la utaba ya chula wa ya kako keke mamoen la la vola o mal kako keke mamoen nei le yaso ya na ole isu ya le pai ali ya la ko keke umat pai ya pai so ele kai yaso kala umat pai wa ya ko mai samo ya le pakakali kau mai koko le kau mai ke sainga o le masi ia le whakakari si kau mai kako le container kako makeki ia o ngā kiripa mai whela ia o si kako masi o si kako ke sainga ai ia o lo ia wala tato o tunu e whapena lava e teine mai whai whaatau e mna ia si ka pisupo ia si ngā tayo o le palolo ia pepe mai ia ia mna ia si tato o tunu ia e alu lava me ia tato o tunu ia apa pe le si tau mafa ia su mai nei o lo tala tato freinga ia lo mo tau mafa si fa me nei fo ilo lo fina ngau le tau mafa ia aga le tu le pa ia mau lu mai so tato o tunu ia mai se ona o na sofi ia mo ia to fa anga mo ia tu ma tu fa tele la tu tau pati mai mala mo ia nei nei o nanga o no swafa Yesu ia ia fo i la ftelinga lo ia mo o nanga fa tele le ia lei ia mo le so swani me fo o no Yesu amen